¿Cuál es Teotlaque no niwan? ¿Qué no nincate? Hoy aprenderemos números en lengua náhuatl del 1 al 20. Comenzamos. Se, 1, ome, 2, yeyi, 3, nawi, 4, macuihli, 5, chicuasem, 6, chicome, 7, chicyeyi, 8, chicnawi, 9, matlactli, 10, matlactli wan se, 11, matlactli wan ome, 12, matlactli wan yeyi, 13, matlactli iwan nawi, 14, caxtohli, 15, caxtohli wan se, 16, caxtohli wan ome, 17, caxtohli wan yeyi, 18, caxtohli wan nawi, 19, sempoahle, 20. timotasque.